Clause 6 Assam Accord ateng pen inglong aso tumapan akaprek kirai komdulang ji PSDC kehan. KSA tum iklaivet kidu thekthi dara puthak KCS Maipu Chandra Singh Pruning duk kachipaklang. Rong Paroi si Kukua Theng Piaklim KEDS atumpen Kiron. Kardom Pini Prime Time Abirta Kathanabang Nilisami Vilin Rong Parpi Nonarjuikta Birta Angton Pen. Clause 6 Assam Accord ateng pen Assamese Khaipan Kiraikom Jelong Inglong aso tumapanta akaprek Kiraikom Dunang Jipusi Pinir Nikang Samapor ASDC Sai Hemalong Perangki Amai Kapang Niahut ASDC Amaipu Mati Minister Barim Holiram Tirang Ningje Maipu Tirang Sangho Perangki Tumatheng no Kaningje Thuke Kidam Tang Parokrisir Kebra Trokner Kebra Po Aningkan Asamarat Kiraikom Jiapan Clause 6 Assam Alam Don Mati Assam Accord Chetoklo Lasolam Don Kapachun Jiapan Kang Tangring a committee senglo monta angbong malom citizenship amendment bill pen NRC lama puthak kahuri saya jok halas a committee along bang puatum chi udun lablo preka try to do parliamenta mane aju ponpe la mane accord ke sign ho aju ponpe consultation ken monde nasi la pena so ki bangke la so accord ke sign di so non ke implement di committee lo mata Raso komiti lo mata tat কোনো ধৰণৰ পাহাৰীয়া জনজাতিৰ কোনো সদস্য এই কমিটি বিলাকত নাই গতিকে আমি হেগাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আসামক গভৰ্ণমেণ্ট puthot laso committee kedam tang jakhong pli ho arni malom laso committee seng thulo pusi chini dunlo laso committee along inglong asopen inu ta phanta pon pedetlo lasi Assam Accord along ke kaduka phan pangrum ponsi Assam khaya phan raikom nangji pusi ke hangdolo monta karbi timasa kuki marbendang lok inglong along ri ke doan inglong aso tumki Assamese khai kali lasi Assam Accord ateng pen Assamese khaya tumaphan ke raikom ji along inglong aso tumaphan ke akaprek raikom donang ji pusi ASDC amaipu holiram terang ningje teng pen Assamese people tumaphan language culture lahai kan do protection kan alam pen kedam tang Januari cukup isi komite sen phi bang kara tum la oppose that pen phi pen hala so committee long ke do member kum anke ala tum amen ke into that kedam tang on July ceklo tarik 3 myong tarik 4 myong ni uthot India government hin pen si high level committee kedo tulo dan laso committee atum first sitting Delhi rong supilong to head dan kachini tengke atum second sitting e bangke Guwahati sidui dan la Guwahati long kedo sitting huda bangke kapre ka khai dum hanta committee member ke pon PC meeting piduri alang li kening jitu ke la solam don ateng pen Assamese khai phan ke raikom ji po along nilitum inglong aso hin pen ke jongdunji mate ki pudunji thang alam ave setame inglong aso tum aphan an ke akaprek raikom donang ji puta alang li pherang ke amai along ningje Dipu Pensar Jip Kathar Karbiang Long Life Kedam tang jakhong ni phai inko raisier ni KCS Amaipu Chandra Singh Pro madua KSA long ta kachetong dundire raputhak pherang ke tumpen karju padupon KSA amhang ke thek arni kopia thesi KCS Maipu Chandra Singh Pro kacheto dundire kido kapali ronglo karbia khai thepaya mangalong si non to thakbom komantu tong bangso thepai kang raipuni chini ne pusi KCS Maipu Chandra Singh Pro pen ningjepon Tangte kopia thesi KSA atum iklaivet to thek thetet lo ngala hendo nonapor kalbe khai kisum thekti komat kopi dong theklong ne chini ne tani li theklong bangke non ten pude kalbe khai bangke thepai am jeng ka jabaso non nang kar japom ma thepai komentu thong kang lem pune kolara lang tui dong nang ke ro pune lake ningduk ne lasila so por honi ke chuni pun la kan Karbilo Charlie song kupe pose klai le bute KSA henlo khai amoy arbunglo monta non anke bangso khai amoy arbung chat pli an nang chebeng tanglo
Karbia khai ke supangji loklo komatlo ka orapo. Karbia khe tum kachini ke lahando karbi lo chal dia song lote la ke khe mo ya sta pini an ke tek dam no bang ke karbi a khe mo ya bum karbi lo chal dia song ro pli na do ko la ke khe mo ya bum ching lok si beng pli na man be la sinona por karbi a khe bang ke so bang ji eso Rasila bangso ke so pangzi da karbia ke pan pini ko mablo ka oraji la bangeli tum bang charju ni alam tina KSA pan bidisore pidun ingtung pik seta komata KSA long lo kidun po elong ta hengnu bangso ning ki oya joksi madua long ta dunderet KSA asong atum nona teng klem jam dam jam puluti khai kibir che thekdun deji la CKSA eklaivet dovek nang ji pusi KCS maipu Chandra Singh Propen phirang ke thengnu nang pachini don la sigedam tang in koi re sirani throk ke bang deng kar bi lu chale sum mang ke thegani ka talon nili phana san chom tina tum kanang hang nili ning duk pik nili du ning tum ti ke polo kar bi lu chale song long isi ini ya biti ki bidun dia pan sita komat harolong lo ni kodak sini lagi dun ma hala soro tuma be pusini le pan bangga koi bangi tasini le chuni ri la kar bi lo cham dia song la an so se achi the padin bonta kar bi akhe farman kar bi lo cham dia song eklai vet to be kanji kai jong se eklai vet to de kar bi lo cham dia song tu ni chingrum re nona teng yong se klem jam ji pulo tang te karbia khe TV ji ang den mu tum ji thegen de ji khaya farman le ka che song kali mithanga le phanchot pulote un eseta khaya farman si kamatha binau pulote chingrum un puta ningje pon sine li ka chunigri ge la hanu karbi ka ni so le so ha alang li tum hone ni khaya farman klem pu ni pe arotina tum ta karbia khaya farman se ge klem te bon seta isivet kali deh klaim jam dam jam pina amat ajak ko mangke ko ansi kang tang ni mangke kang te jong si eklaivet do bulo tang te alang litung ake mangalo pini kai biarat ham phang song kan chen lok kar bi tang song kar la mera maya tu ansi ta chirap chi du ji la kami liding te parti pino Dipu pen Rosan Hanse Karbiang Long Life Dipu Dihina Muapi Puthot Birta Arjupantu Sena Karbiang Long Environment Development Society Pen Pini Hamren Arong Supialong Rong Paroisi Kukua Theng Piaklim Kiron Pon Karbiang Long Environment Development Society Atum Pen Pini Jirjar Club Hamren Along Rong Paroisi Kukua Theng Piaklim Rataphan Kiron Asai Kedeng Padupon Ke Kisom Ale Pen Isia Hem Tunalong Ningkarong Kachubuchia Jakong Pen Pini Ilitum Ahavar Along Kelarjia Pan Kimang atengsi suruhini ra greener cap aningkan hamren rong supialong Karbiang Long Environment Development Society pu pahachipon lo longle phelang piniarni ilitum ahawar along kadure ang thek kavipin ang bom kachingthur ahar chialong pen kapapidun bomajok longle phelang kidupen ale piniarni ilitum aphan etang reasonsi theklong lo Veskar biang long arlo pan pini kecheng si ang deng keron pon amayalong bang pharo isi amulu gatum chetong dun si bang so theng pi aklim ke epen ale abidi sore chethan chimum padupon khe keching thura keng kamapan aprang si laki cocoa tree plantation karche pensi bang cheng pu pualam the Karbiang Long Environment Development Society along chun bang khimon rong hang pen lam the jaipon Nelitum Karbiang Long Environment Development Society ahin kan itu ake claim pon mate letum ake mang pon kala hello ja karbi arab atum pan kapaching thur pon jia pan sini tum kabor ipon no la sini tum ko som si kapaching thur pon unji la kan itu apang si kuku warong kuku tree plant warong sini litum bini hamrena hawarlo long policy edon elong hisap ni tum long pon labang so theng pi mate cocoa tree plantation pen kaching thur atovar ajakong thepik ke e karche pen ningkan trainer cap aningkan nang ke pleng pen athe kachikok theklongji e rong atheng pi along
lin trok pen lin pho pathepon hithi kulat labang so theng pia the kejor adim maduta mathanang ne ilin atheng pia the long sikasuri sipen kreheni andor pen jojor longji polam the ilitum arjusena maka labang so aku kualong ke lahelo nang litum net along lelang tan nang litum teknologi so ku kualong la ke ki echeng pen chipion krena kep akilote litum akilong po labang so the irong pen lin pho lin sok ke litum jorlong po la pen non amat market along kasuli bom mate market along ki yorlong bom ador la ke suri sipen haru kreni la song bom si litum jorlong po ahok kidukilak ilitum ahawar arat labang so ador ke so thengpi kachor chedun pen isi ahem tun kachin thurdun aja kongdu alam pen mathasi Karbi Anglong Environment Development Society ahin pen patir piponlo pirthia dang akulat alongta labang so thengpi the adordo labang so thengpi karche pen kejor hai hui awar sai anseta NGO atum pensi ke nam padupo isi non mane present situation kado kita chini lo net along ta bang jo bang lahai apot aputak da bang tipo lo la sila so hormu ke koko ke ahok ke la mane chocolate si la so pot ke mane production la lo la sila international market ta la sila so athita ani tum NGO hui pasi tum si nam pon po tum si jor pon po ilin along pen muhak sun nanglong lo pot ilin long pen suri si pate pharu kring long ji polam si abdilong lo la pen ke ahok lo net along ta bang helong ta lo la sila so hormu ju tiki dun te itum kiduk ke la garat ata anto se itum ta ching thurun thegi ma po phansi bil tum kadok we korte ngir la bang pharu sia korte ngir tum ata ni ke da son si man che than chi mong pon ni lo Pini prime time abir ta bangke lapon sikang tonik lo do methak me kardong